akong Mama Kalulu. King Legion Ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Lalapit ko kaya ko o akong Mama Kalulu, pambeling beyatan ng kaladwa ko, pambeling linasnas at pigagap ko, pambeling kapagsubukan aarapan ko, pambeling bagay niligaling king puso at kaisipan ko, kambeling pamangailangan daring taong kaluguran ko, kambeling pamikasalat kinan ko, kambeling mahuli akong kasalpantayanan, kambeling matbud kong kapanaligan, kambeling dimot kong lubod. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lepita na ka, nitang babaeng kayayagasan daya, ban kalupa na, at agkilke, agyang higlaylaya na mo, ninimalan mo, at kumayap ko. Lalapit ko kaya ko, nung makananong lepita na ka, nitang taong makiketong, ban agkilan mo ko't pakayaban, ban ninisan mo ko kaladwat katawan, bandinan kong bayong biye at parasan. Lalapit ko lang naman kaya pating pakamalan ko king biye. Kalupa na rin ang taong minitbit kitang paralitiko. At may musbus king bubuman, bangikol dasde at ilapit kaya ko, itang kakaluguran dam ating kapansanan. Ako man po Ginoo, buri ko sa ilapit kaya ko ating kaluguran ko king biye. Kailangan damdaman doon amanong mong makabasno at baning payaning kalaw munye bayong sikanan karingtud ng mangalgan at may bugdang masihalo banye na lang itatig pasibayo o maliliking paglakad daw. Lalapit ko kaya ko o akong Mama Kalulu nung makanano na kang lepitan nitang babaeng kananiya amig makalunos alang-alang king masakit anak na at may nalig hindi gulan ni puso mo ning lunos mo at masabay ka rin alang akarapan kalupa na lalapit ko manting asong maninaya king pamangan amo babalag iba't king lamesa ng kayang amo lalapit ko kaya ko kalupa na nitang babaeng ni kasala aw meda ng basibasan din ang taong mapalus ko. Uling balo kong mapaglunos ko, at ikaw mong bukod, in makapangat mo, king kakulangan ko. Ikaw mong bukod, in makapanakap, king kamarinayan ko. Ikaw mong bukod, in makapibangon ka na ko, iba't king pangalungkot ko. Lalapit ko kaya ko, kalupa ng San Pedro, inyang tepatit kakaya, at may bugyang lumbog, hindi nena. Inyang inagkat may mengan, at may pasyag pasibayo king lubog na. Sumangit ng diyawa ng pamaglingad kero. Lalapit ko diya ko, ang tinguret ng alagad king Emmaus. Ban kalupa doon, akayabed ako aking paglakad ko. At alastas ko, insablang mga palyari king diyepo. At ban kapamilatan ding banal mong aman, puso kong birimulak at daralundong, ni kapaliyang at niyas na gansala. At ba nakilalag ako, potang pasulod ako, at nirinan ko musika nandun. Para masibayo kayong bayan na takasan ko. Susuko ko kaya ko, o akong Mama Kalulu, insablang ka na ako. Uling ikaw mong bukod, hindi ko, at Diyos hindi ako. Ikaw mabibigay at mag-aari, kambeling pa, at ng Espiritu Santo, manggaman, King Alangando. Amen. King Legion Ipa, ang anak, ang Espiritu Santo.
Let us include in our prayers the following intentions. For the thanksgiving of Josefina Ricafort, Sherilyn Navarro and family, Selena and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Manalili Palacio family, Faith and Hope Home Care, Nor and Luming Yabut and family, John and Myla Dizon, Yoli Pineda, Tricia Dizon, Miguel and Polo Dizon, Freddy and Perla Pacho, Jean and Alex David, Irish Yabut, Johnny and Maro Pacho, Ritz Moncansor Auto Parts, Tomas and Corazon Pamilagas, Ricardo and Mauricia Fernando, Maria Loreta P. Sochanco and family, Irene Sochanco, Mr. and Mrs. R.J. Lobo and family, Ben and Mirna Macalino, Henry and Lovely Canlas and family, Rex and Frida Villanueva and family, Teresita M. Yalong and family, Abgar family, Manaloto family, De Leon family, E.P. Mendoza, Leo and Joan Bacol and family, Elena Garcia and family, Reni Bacol, Rodriguez family, Roselis family, Cunanan family, Sunday and Let Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Bernadette Enriquez and family, Delia Jimenez and family, Ronald and Aleth Dunca, Seferino David, Elizabeth Pinpin, Agustin family. We pray for the birthdays of Mary Kith Eunice S. David, Liberty Belanger, Stella Gutierrez, Quincy Balinton, Lilia Rubenio. For the special intentions of Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Somalio and family, Josefina Ricafort, Gosyang family, Martina Aileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Justa M. de las Alas, Ruben and Trixie Henson and family, Adoracion M. Caringal and family, Emerita M. Vino and family, Alvin and Aileen Alcantara and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Corazon Saldi and family, Femi Santos and family, Reynaldo and Amy Santos and family, Chi Suarez and family, Ivy Suarez and family, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Richie Kilala and family, Enrique Santanueco and family, Rowena Nano, Raquel Endo, Rogie Enriquez, Raymond Arcelia, Alice Eugenio and family, Erwin Katakutan and family, Elaine Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Jocelyn Amurao, Myla Malonzo and family, Sel Puno, Patty Gollier, Nicole Agustin, Yeng Katakutan. We pray for the complete and speedy recovery of Freddy Pacho, Flor Malit, Tess Castillo, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann N. Nelmida, Eliza Yabut, Edith Mercado, Mary Ann Nelmida, Ronald Paruli, Glenda Sardeniola, Eduardo De Ocampo, Edshel Fernando, Tess Lagman, Shane Nuki, Florentino Aison, Erin Chamson, Rosalinda Datu, Rick Rivera, Robertito Ruby, Jorel Garcia. We pray for the souls of Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Loretta Macabali, Marvin James Williams, Thelma, Matilde, Priscilla, Adelina, Antonina, Joseph, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas,
Sonny Pinca, Vicky Manalili, Sister Amelia Sarmiento OP, Regina Dicaico, Julian Dicaico Jr., Ruben Henson Sr., Constancio Escolastica, Rufino Santos, J. Arceo, Natividad del Rosario, Isidro Vicente, Tito Saldi, Justin Yutok, Patrick Jonas de Guzman, Romel Ihosa, Jonas Pagyo, Gloria Cunanan, Armando Cunanan, Domingo Cunanan Jr. and Sr., Zenaida Soto, Alma Nagit, Florentina de Ocampo, Evangeline Cortez, Alfonso, Maria Aronce, Danilo Macapagal, Imelda Aronce, Remedios Aronce, Cynthia Aronce, Alfredo Aronce, Florencio Macalino, Henry Jimenez, Rachel Manaloto, Roland Sikat, Andres Sikat, Elpidia Sikat, Helen Cabaron, Salome Gran, Luciano Gran, Teresito Villanueva, Remedios Ocop, Wenceslao Ocop Sr., Wilker Lee, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Ernesto Enaurea Punsalan, Editha Punsalan, Rufino Santos, Alfredo Aison, Carlos Kilala, Alexander Kilala, Amelia Giao, Ignacio Giao, Jose Viray, Diosdado and Clara Tanhueco, Edmund and Rebecca Tanhueco, Efren Enriquez, Chanel Cassidy Fernandez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masai Yoshida, Ligaya T. Concepcion, Wilson and Lucia Din, Ramon, Lourdes and Leonor Jimenez, Anacleto and Gregoria Briones, Manuel and Milagros Dizon, Andre David, Herminio Rosario, Ricardo Garcia, Elodia Fe Sagad. And we pray for all souls, especially those who are in most need of God's mercy. Our Mass Presiders, Reverend Father Rafael T. de la Cruz and Reverend Tedley T. Villanueva.
king lagining pang anak, mga Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni kita tayo sa Kristo, lugod rin Diyos, sala ng Espiritu Santo, manatili at kakayangan, At keko ang timurin. kapatid ng Ginoo, yung kakatang Ebanghelyo ngini, tungkol yung regalo. Ngayon pong Paskong makanyan, tatanggap ta ang regalo at mamaya ta ang regalo. Masakit yung kaya na. May misip na yung regalo mo kayong may katao na. Sakit. At ang regalo, appreciate me, depende nung ninong may miye. Nung ninong may miye kay regalo. Adyang nanuyam, nung itang may miye regalo nga ito, mawalagaya kaya ko, appreciate me itang regalo, not because of the material value, but because ito pin nung ninuya yung may miye kaya ka. At inipin, kaya katang Ebanghelyo, in Diyos, pikalub ni Iwan Bautista. Biniyan po sabihin ng Juan, a gift from God. No? May itong yung regalo, Iwan. Kari Elizabeth na po kang Zacarias. At niya pin maulagaya, Iwan, uli nanitang migkalub kitang regalo nga ito. At itangan, maulaga tamo uling itong tamo naman regalong iba't keng Diyos. Napin pasalamat tamo kayo. Kapatid, di mo pamagsadya tamo, ganakantala pamo siya na maging kasalanan tamo, manyatakan patawad. Yagas tam, yag na nagnaring kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at may iliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Maria ang Kapilan man Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. In Diyos na may pahin tuto, pakalulwa na katamo, king papataw daring kasalanan, tang midala na kataas sana king biye alang hanggang. Amen.
manalain tam. Naigpaming maipaya, pibubulayan miya, ing pangabait, ning kekang anak, ibay check iminahan Maria, o dinatangyang may kisawat busalmi, tagapan mi naman sana, ing kayang kapatawaran at pakalulu, at itiyad mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Malakias. Nga na ng ginong mayupaya, iparalaki ing kanakong tubod, bani sa dyaning dalan para kanako. At biglayang datang kintemplo na, ing ginong kayong panintunan. Datang niya ing tubod, apag nasa inyong akit, at ibulalag ni ing kakong kasunduan. Dapot nino imalyaring makapibata, kingaldo ning panyatang na. Nino imalyaring makaligtas, potang pakit ni. Mga riya king matapang asabon, mga riya king api, adadalise king bakal. Datang ya ban manukom akalupa na ning tawong mamino at daralise king pilak. Nung makanano ning daralisayan ning platero ing pilak at ing ginto, makanyan mo naman ing daptana ning tubod ning gino. Dalisayan no ring pari, bani dalaro king gino, retang karampatan ayin. At ding ayin na daralara, king memalen na ning Huda, at ning Jerusalem para king Gino, maging karapat dapat lakeya, antimo king milabas a panawon. Dapot itubod ke para ke kayo, impore propeta Elias. Bayo datang iting maragol at makatakot aaldo ning Gino. Tipuna nung pasibayo, rempengaring lalaki, at ding anak. Nung makanyan, magkang datang ko, at sintangang ke, ing bansayo. Ing amano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Iyangat syore buntok yu at lumawe kayo. Ing pangayat busyu, malapit na. Yangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu, malapit na. Gino, kako ituro mo sa kekang dalan. Ituro mo kako ring kekang tuntunan. Ituro mo ko at tayran king kekang katutuan. Uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Yangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu, malapit na. Mayapya ing ginu at makatuliran, tuturune ing tune dalan karing makasalanan. Dalarano ring pakpong baba, king dalan ring katuliran, karela tuturune ing tune dalan. Yangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu, malapit na. Ning sablandalan ning ginu katapatan la, at para karetang tutupad king kayang tipan at kautusan, kakalugurano ning ginu ring kayang mamintu, at karela pabalo ni kayang kasunduan. Yangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ing pangayat busyu, malapit na. Talakat to. Mekakeni o ari ding sablang bansa,
pagmula na ning pamisan metong at kasalpantayanan ning kekang iglesia, iligtas me ing meto yato, a kekang lelangan. Ginuma na tiliya ke kayo. At kaya ka antimurin. Paamas sa aking may pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Di natanging ngaldo ning pamanganak ng Elizabeth, at bayit ning metong nga anak kalalaki, abalo ring siping ng bale, ampong kamag-anak ing makapagmulala ng kayapan ning ginukeya, at ilangan may kipagsayala keya. May sirkumsasyon niya ing anak inyang waluneng aldotwa, pamalagyuan desa ng Sakarias, ing lagyo ng tatang na, dapot nga ng tinutol ng imana, ali, waning ipamalagyuyo keya, nga ng Elizabeth. Dapot, alakang metong mang kamag-anak ama kanya nalagyu. Inya sininyalan day tata, ing tata, kitang dakeya nung naning burinang ipamalagyu king anak. May nyawad diyang apisulatan, Sakarias, at sinulat na, ing lagyu na one. May pamulalalangan kanita murid, may kapanyabig ang pasibay sa Sakarias at pinuri ning Diyos. Tiblan nalangan ning takot, ding sablang siping dang bale, at ting balita tungkol king mga palyari, may kalat king kabunduka ning Hodea. Ting sablang may kabalita kaniti, kukutang da, nano kaya yung pangintungulan ning anakaite, masala king upayan ning Ginu at Tsukeya. Ing may pabalita ng kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pabengi po. Masala king upaya ng Diyos at Tsukeya. A life of a person is a gift from God. Sabi na pong among, metong yung regalo. Metong yung pong regalo, yung biyena ng tao. At balang pamilya, or every family, is a sanctuary of life. Yung pangabait na pong one was meant with amazing surprise and gratitude. Kareng pengari na, Sakarias, ang po Elizabeth. Kareng pengari po Kenny, nino po rin pengari Kenny. Nya pong may bait ya po, siguro lang na po yung pangane, may tula kayo po ba? O may surprise kayo? Are you surprised and grateful? Yang may panganakla po rin kayo kayong anak. At nukon la po ba't tayong karelang lagyu? Minsan po, rengaliwa, kukombine dala ne putot-putot. O kaya, retang pipumpunan da, kaya dala pa malagyu, kalaw pa na po, nang kitang da po ang Sakarias. Nung either yung tatang na, nung ali po iwan, juniorya po ne po. Sakarias siya kasi, dapat yung lagyo na. Yang ako po, yung lagyo ko po usually panay pong wrong spelling. Kasi kayo po, ating kayo mga pong L-E-Y kayong dulo. L-E-Y. Kanita po kutang kayo po ang tatang ko, no kanya menibat. No kala menibat, de lagyo mi. Kasi ating lang ang L-E-Y kayong dulo. Sabi na po kanu kanyang, kata po kanong, ikit na po yata aking karetang American na Alben na. Nat niyang L-E-Y kayong dulo. At okay rin po, kasi po pumunta kami po NBI, uling marakal po yung pila, ikaw pong mumunang mayari, uling ala kayo pong kalagyo. Dini po, usually po,
Reng lagyo mo naman po at nila naman pong boring sabyan. Or at nila pong misyon, beta nga lagyong areta. Ngayon po linaway kaya po kayong Google, although masakit yung pantunan, pero atin pong may ka definition, sabi na po kay lagyo ko, is mediator or negotiator. Yakbal po nung tutune po. Iyamong Rafi po, uling biblikalya po, yung lagyo na, Rafael, yung buling sabihan na po ni lagyo na, God has healed. Yan, iyamong Rafi po, healer ya po nebo, God has healed. Ikayo po, pigunanan niyo po ngayon, nung wala po ba dahil lagyo yu? Nanula po reng origin dahil lagyo. Balang ating pong mibabay tabingot, mami ang mensahe, na nga pong ginu, ay po madidiscourage kay katamo. Bala pong ating mibabay tabingot, o makakonceive kayong sinapupunan ng metong nga babae, tandaan ng taong po na nga pong ginu, ay madidiscourage kay katamo. Every child comes with a message that God is not yet discouraged with us. Yung metong po karang discussions po kayong seminary, nung makananya po kayo importante, karang Palestino, kayong panahon ng Jesus, yung seremonya ng pamamiyalagyo. And makakonect po ito, nung ikitiya po kayong gospel, yung circumcision, ang po po yung naming. Yung pong circumcision kanita, ay po kabut ritual, ng adulthood. Kaya katang po kasi adulthood. Pero karela po, nung balikan niya po yung kang Abraham, and kareta pong minuna, kareng patriarchs, metong niya pong covenant. Metong niya pong covenant, yung circumcision, kayong Old Testament. Iba't po, usually po, yung pamag-name da po, usually po, pamalagwandalo on the 8th day. They receive their name and their circumcision on the 8th day. Pota pong kareng babae, usually po, within 30 days. Then pong lagyo kayong Bible, very descriptive la po na po. Nung napansinan niyo po, kareng pong kanaang homily, basta po ating character kayong Bible, papakit ko la po, ay sabihan ko la po ret ang meaning da. Kalupa na po ning Laban o Laban, yung kapampangan, yung buri na sabihan po, white or blonde. Saul, ang po Samuel, pares la po meaning. Buri na sabihan, ask for. Elijah po, o Elias, yung buri na sabihan, Yahweh is my God. May itong la pong religious at sacred meaning. Nanunuka rin, kaya tang lagyo nga ito, karin niya po mag-start ng kayang mission. Iwan po, sabi natin pong Apong Rafi, the Lord's gift, or the Lord is gracious, or the Lord's gracious gift. Naan pong payabot na ng maya pabalita ngayon eh. Murong taong pong bagya, bayo po kayo ng gospel ay na eh. Nanunuka rin, isa Zacarias po, ewari po niyang delawan na ng anghel, nukan na po delawan ni Zacarias, keng templo. Yan na pong templo. Ya pong maka-assign na mga bit insenso keng templo. Kanya po linwal, yung anghel, Gabriel. Kanya po sinulput. Nebo? Eh, but, napong gawa ng Zacarias, uling po sigurong matuwa na la, Eya, meniwala. Nebo? Eya, meniwala. Eh, but po, uling, siguro po, kailang bata na, balam hopeless na la. They're already, Elizabeth po, barren. House na po kayo, baugya. Alayang si kanita po, sung mga anak, ala ang silbi. May sumpa ka nga pong gino. Ngayon po, kayong present time tam po, ay experience mo rin po siguring barrenness or dryness kayong pangabiyabiyata mo. Maka-experience tamong a lot of fruitlessness or desolation in our lives. Potang peka down tamo, karin niya mibabay nga pong gino. Kaya peka down dang part, kaya at their old age, kaya no nekalambat manaya, karin niya pumibayit ing regalo da. Ino po yung regalo da? Juan Bautista. Yet, in these desolate realities where God is being born within us, usually, adyang malambat, pero prepare na katampo. Balang po siguro karempong mangga, nung butol niya po yan, usually pila niya pong banwa bayo mamunga. Manaya kang malambat ne po. Minsan nakapakaralag ka, bayo mamunga. Kalupa na po ng pamananaya tamo. Minsan, nakalambat,
bala mo, ala na. Bala mo, mag-stop na ka kasi gawa mo na nga gana. Pero, kaya tampe ka downside ta mo, kaya tampe ka sagad ta na, karinya pululuhal o mumusbong ang regalo ni nga pong Ginoo. God made possible the birth of John the Baptist despite the barrenness of her mother. Our desolation and barrenness are less as a curse than a preparation for something special. Kalupa na po sanang one, amaminyag. Yawari po'y one, metong niya pong sulu, adapen. Metong niya pong precursor. Metong niya pong precursor. Ang maging life-giving po karengaliwa. Like John, we are all precursors of the coming greater glory of Christ that will give life to others. Ngini pong Pasko, above all like John, may we experience and remember the graciousness of God, despite all failures and frustrations in our lives this year. At metong ba po, sana po maging pro-life tam. Ini pong regalo, dahil po kasi po ngeni, nung napansinan nyo po, dahil pong anak, karen pong lalo na po minsan natin na pong susulput-sulput bagya kayong Congress about kareng abortion and all. Kaya po, yung value na nimbiye. Yung value na nimbiye, sana po, ayan po kabut, malamo. Kaya po, sana po maging aware tamo naman kanita, na ma-remind tamo, kaya pong birth ng John, the importance of life. Pope Francis po, atin niya pong metong insights about kareng sacred Nestere-Lagyu. Sabi na po, the name of each of us is God's surname. The name of each of us is God's surname. No kanya po manibat ni Pope Francis, magbalik tayo po katang burning bush. Hindi po nga tsaka yung burning bush? Moses. Kaya po, Moses. Nahan pong sabi na, kukutang na nung Ninoya, na sabi na, I am the God of Abraham, akong ginuna ng Diyos ng Abraham, Diyos ng Jacob, at Diyos ng Isaac. Ngayon po, naning apelido na nga pong Ginoo. What is God's surname? Ikatam po. We are God's surname. Balang metong po kaya katamo is His surname. Yabi po, pwede tamong sabyan ngeni, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, I am the God of Jacob, I am the God of Raphael, I am the God of Rex, I am the God of Bobby, at di kayo rin po kay sarili yu, sabihan nyo, I am the God of kareng Lagyuyo po. He takes His surname from us. God's surname is each one of us. Sana po, ing Lagyu po, ing Lagyu tamo, bilang metong Kristiyano o Katoliko, yan naman po, atin yan naman po sanang paintungulan. At upaya na sana ning Diyos paneya pong at kaya katamo. Yung pong pangabayit na pong wangin papakit na po that despite our barrenness, nothing is impossible with God. Ala pong imposible, kareng manalik nga pong Ginoo. Panay tayo po sana tandaan ng sabyan ng one. At paulit-ulit na pong sabyan we must experience conversion of heart for the preparation of the Messiah. God is gracious. Let us be gracious and be compassionate. Amen. Manalain tamo king patangan siumanuaban, itubod na Yesu Kristo ang kayang anak, magdalang kapananayan at pakayap, pamibangon at pamisasan metong king yato. Pagkibat Ginoo, itubod mo king yato ingkekang talapanimuna. Ginoo, itubod mo king yato ingkekang talapanimuna. Ban ing yato salpantayaya kang Kristo at makinabang king kayang grasyang kapanayan at pamisan metong ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod mo king yato ingkekang talapanimuna. Banding sablang pamilya matulalar tanggapan i Kristo
aing masaya ng panyatang magdalang kapaninayan at sikanan, ipanalangin taking Gino. Gino, itubod mo ni king yato ingkerang talapani mo na. Ban itamongan maging kametong nakatang Kristo king pamipatibe, king pamasan metong daring sablang maniwala at manalig kaya, ipanalangin taking Gino. Gino, itubod mo ni king yato ingkerang talapani mo na. Ngeni, adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos, sa ikpami, pagkalumukya kaming sikanan loob, manalig, at manatiling misasanmetong ang Kristo, bading sablang pamilya, mika tetagan ng mitalakad, king kekang kayarian, at pisyag ng Yesu Kristo, ang kekang anak, at ginumi, manggaman ng king alanganga. Amen. Amen.
manalangin tama ng kakot kaya kayong tao na matanggap lasara panin Diyos, ikpang may pain tutu. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ikpaming miglalang, binyeme kaya kami iting kapigaganakan at ingganap kapanyamban. Ibalik mo kaya sana, king kekang kapayapan at isadyang magmasusi king panyatang ning talapagligtas mi, uling ginuya, manggaman king alanganga, Amen. king ginamanatili kaya kayo, At kaya ko ang timurin. kaya't nayar ang puso iyo. Makayat nanaw king Ginoo, Salamatan tayong ginawa Diyos tam. iti karapat dapat at matulit. Kaneping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati ng karino ikpa. Diyos king alangang galabos may paya. Kapamilata ng Yesu Kristo ang ginumi. Pisyag daring sablang profeta yung kayang panyatang. Dila na ning indong birhen king kayang sepupunan. Kami na ning alang kasimparang lugod. Si Janang Juan at talapaminyag yung kayang panyatang. At papakilala na karing tao niyang dinatang ne. Lingay mo na ng lugod na kaya katamo. Kitma nakatamong tula, ngayon yung pagsadyan tayang pagmasyan, yung misteryo ng kayang pangabait, kanita, at ang datang nedes na kaming masigasig, makabante at manalangin, kabang dayang puso tamo, maglapol ang kapagmulalan at kapurian, ulinita. Mabeda ning sablang koro ng angyel karing banwa, perlit mi kekang ligaya, lahan makiabel ang tuknang babiya kapuriyang keka, at ngaming kakanta. Sunekap ibanalo ikpa iko, ing panibataning sablang kabanalan, nulnita pagparalampumi, kabanalan mo sa dating ayon king Espiritu mo, maparake kami malalang katawan at daya, ing ginuming Heso Kristo. May midawang kusan loob, king pamilasa at kamatayan, kiwaning tinape, pasalamat siya keka, pirasana at binyene, kaya kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, kay nga nat kanan niya, iti ka na akong katawa na mi daon para kay kayo. Makayo mo naman kabating apunan, kay waning kalis, pasamahin ba pasalamat keko, inyaning kalis, karang kayong disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kay nga minamang kakaniti, iting kalis ni kanakong daya, yung daya ng bayo, at alang anggang tipan, amibubu para kay kahit para karing sa blantao bangketa, ipatawaran la ring kasalanan. At ito niya iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Anyang ini kanakan miya ikpa, ing kamatayan, at pangasubli ng mebiye, ning anak mo daran miya keka, ting tinapi na ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Lain mi pasalamatan keka, yung pepalarian mo kaming matampang, talakadarapan mo baan sumuyo keka. Ipakmabaming pagkamuha, kaming asanang misulusulo, yung katanat dahil Kristo, at ipunanan kaming ating metong, ng Espiritu Santo. Kung kami ay igpain sa iglesia mong makalaganap kay Meto Yatu, na miganap yung kinlugod, ng mening kay kami Papa Francisco, kay kami nga sa Bispo Florentino at ding sablang pari. Kanakan mula naman ni kapatid ming pepainawan at mananayin subling miye, na sablang may hangon na biye, yung tanggapan mo sana, yung maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, kawan mo kengan karapat dapat yung magkamit, king biye alang angga, makayabe ng Maria, Virhena ng Diyos, at ingduna ng Diyos, San Jose, ding apostol at ding sablamang santo, tinupad king malmong kaburian, e kabaning panahon ng purian nakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami at kay pang may pain tutu, kagumning maral espiritu, pupurian nakat parangalan, ing manggaman king alanganga, kapatid, manalain tangan king patangan karengaman ng tiro na mismo ng Ginoo. Ikabas mo kami, O Ginoo, King sablang marok at malagad mong pagkalubing kapayapan, King panahon mi, ang King kasapan, ang kekang pakalulu, parati kayang mikabos King kasananan, at maligtas King sablang kaligaligan, habang mananaya kami ring maligayang kapanaligan, King panyatan na Yesu Kristo, ang kekaming talapangabos, Uling keko, ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginaming Yesu Kristo nabi ka rin kay apostol, ing kapayapan, lalakwang ko kay kayo. Ing kapayapan ko biya ko kay kayo. Amos ta babalik na ni kay kaming kasananan, nunelawen mo yung kasalpandayan ni kay kayong iglesia, kamayapan may ampong bilugan nagpangking kaburian mo, hikang mabibiyat maagari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilan man kay kayo. At keko ang timurin. Ipakit tangining kakametong tamo king kapayapan.
Yung kordero ng Diyos, may lakoking kasalanan niya tumapalad ring mayaws, kingapuna na ning kordero, Ginoo, eko matampang tanggap kiya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. natawa ng Kristo. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapat, pauli na ning ngening pinadit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari atyu ka rin, at pakisan netong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sanay pa ing tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Panalangin ng Pope Francis King Pandemia. King mitmong kapakumbaban, siklaw tamo at tuwan taking Diyos na sana pupusa na iting pandemya. Alangang ipa, banawsan me pansining tao, pepatok nangan me saguli ing kimot ning yato. Pepatahimik mo ing kangye, ay kami mismo ing makirapat. Pepagkulungan mo ke balemi, ban panintunan da kangyeni. Pepakit mo ke kami ing alang kwenta ing upaya at sikanan mi. Mi bagsak ing ekonomiya, may nga sarala ding pipagobran, dakal may nga lako obra ke kami. At siniklod keng pasibayo, ban manyad milagro, uli na ning daralanan mi. Pigmaragulan da ka at inisip ming ing sablang at syukya kami, ibat mo king sariling kapagalan mi. Akalingwan mi nanong nano kami ngeni, at nanong at syukya kami, ibat ngan kya ka, at uli na ning grasya mo at pakalulo. Siguro Ginoo, iting kapag subukan daralanan mi, yapining pakalulo mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus metong yang paralan mo, balang dalise at luminis ding kaladwami, ban makapagbalik kya ka. Manano na sang pauli na ning panalangin, misasan metong kaya puso at mitayid king panalangin. Manyad king pakalulo mo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilako mo na iting virus king yato. Ipa, kasasawang manaya kaya kami. Patawaran nyo kami ng emi pansin at eke makiramdam king awas mo. Uling megi keng makasarili at akalingwan ming ika ing Diyos mi. Yagkas mi nga mano mo at mipaldan paring laring kaladwamit katawan ating buong yato. Itiaduan mi kaya kaway pa king kapamilya tanang Yesukristo ng anak mo, ang mabibiyay at mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal na espiritu, manggaman king alananggaw. Amen. Apong Mama Kalulo, Pakaluluan mo kami. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Manalahin tam. Ay paming malugod, kawang bibiyayin mo kami, king tinape na ning biye, pagkuluban mo sanang kapayapan, ning kaladwami at sadya mo keng tanggap, king anak mo, kami na ning milalablab, akasalapantiyanan, tiyadwan mi, kapamilatan ang Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya ke kayo, At kaya ko ang timurin. mensyonan na kayong Diyos sa may payan tuto, ing igpa anak ating Espiritu Santo, Amen. Umen ako ang kapayapan, may kakalugod kayo. Salamat, King Diyos. may pabeng po kayo.